May payapak po keko nga na makiramdam, kareng radyo at manalbiking kikatamong online live streaming. Pag masusyentayang ngening banalamisa para king kapiesta na San Alfonso de Ligori, obispo at doktor ning Banalakapulungan. Ing kikatamong kapag masusya ning Banala Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Robert Dawang Feliciano, kura paroko ning parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ng Archdiocesan Commission ng Catechesis ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong kantangeni ing dalita pamuklat. Kilagyudig pampo ning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ding banal, sumlagla anti ingaldo, king kayarian naning karelang igpa. Ing kabanalan, mantabeyo, ke kayungan. At keka antimurin. Pagmasusyan tayo po San Alfonso Maria ning Ligori, metong niya po sikat na theologian, ang popang philosopher, at metong niyang obispo. Kaya katamo po ken Pilipinas, sikat ya, uli na po ning baklaran. Pauli na niting ilap-yapya po ing mitatag kitang ausandang congregation of the most Redeemer, anong most holy Redeemer, anong mas ausandala pong the Redemptorist Fathers. Anyapin po ilareng caretaker na po ning baklaran, uli na ning Our Lady of Perpetual Health. Pauli ning etatikman ing halimbawa, tikyan ning halimbawa ng San Alfonso, arapan ning sarili tamong kasakitan, manyawad tamong ining kapatawaran king Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi, karembanal ang misteryo. Ginu, ikang memili kang San Alfonso, bang maging obispo at doktor ning kekang Santa Iglesia, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginong Jesus, ikan tikyan na bakas San Alfonso, king alang pagal at mitmong kapibabatan pamanaral karing kalulu, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, ikang mibili karing amanong maglapo king kabyasnan karing labi ng San Alfonso, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluan ang katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na kata sana kimbye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pasulungan ming alang likat ing kekang Santa Iglesia, kapamilatan ding banal ring kekang, ding bieda ring kekang santo. Ipagkalob mo sana ke kami ing grasyang makatuki kang San Alfonso ning Ligori, king kayang malugod kapag malasakitan para king kaligtasan ning tao at kapamilatan iti akwaming makapakirake king kayablasan na karimbanwa. Iti yang adwanbi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tao po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Meging ugali ng Moises ing italakad ne ing toldang tuknangan ning Ginoo, marayong bagya king kampo. Pe malagwa ne iting ing lugar at tuknangan ning Ginoo. Nino man ning ating buring isang guni king Ginoo, pupuntaya keting lugar at siyo king lual na ning kampo. Naing lulwalyay Moises, papunta ka rin. Tatalakad laring tao, lelerang pasbul.
At makalawela kang Moises, hanggang ena akwang milub ka rin. Kabud milub yay Moises kintolda. Magbabaying asya sa biga, at magdatun king tulid ng pasbul ning tolda. At makipagsalita yaing ginu kaya busal ning biga. Duro kulangan ding tao potang akit da king asya sa biga, marato niya king pasbul ning tolda. Lupat-lupay ang makipagsalita ing ginu kang Moises. Antimo nung makanano yung makipagsalita ing metong nga tao king kakalugurana. Kaybat, magbalik ya king kampoy Moises. Dapot ti Josue, ing kaya naka na lalaking talasunod na, aanak ng nun, pailakwan niya kilub ning tolda. Inawas na ing Moises ing lagyo ning ginu at inalakad siping na, at sinabi ne ing kayang lagyo, Ginu. Linabas siya kanito ing ginu king arapan ng Moises at kilait na. Ako ing ginu, metong kong Diyos ang mapaglunos ampon maganaka. E agad mimwa at papakit kong maragulalugod a kukupas at katapatan. Tutupad ko king pangako ko at karing libo-libong lahi at patawaran ko ing dewakan at kasalanan. Dapot, piho ko lang parusan ding anak da at apo at patiking katlo at kapatalahira, uli ning pamikasalara ding pengarira. Dino kuya kanitay Moises king gabon at sakaya sinamba, nga nang migsalita. Ginu, nung tutuping tutula kayo kanako, adwan kuing mantabe kayo sakya kami, lipat ning mga siyas labuntok, ding taong deti. Patawaran niyo ing kaya kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan niyo kaya sana bilang sarili yung balen. Menatiliya ka rin ni Moises kambening ginu, kilub ning 40 aldo at 40 bengi, ebitas ang mengan at minum. Sinulat na la karing tapyas sa bato, ring amano ning kasunduan, ding 10 utos. Ing amano ning ginu. Salamat, King Dios. Mapaglunos siya at malam ing ginu. Mapaglunos siya at malam ing ginu. Ing ginu darapatiang kayatulan a matulid. Kaya lang papanigan ding malulupig. Pepakilala na ka Moises ing kayang kapagnasan at king balen ng Israel ing dapat ng pagmulalan. Mapaglunos siya at malam ing ginu. Mapaglunos siya at malam ing ginu. Eya agad mimwa at tapat ing lugod na. Eya tatanamwa kenuman o mua mo sanang alang kapupusan. Mapaglunos siya at malam ing ginu. E nakatamo atulan ang gaking depatan tang kasalanan. Ni ablasanan man agpangkaring kaya katang dewakan at kamalyan. Nung makananuya katas sing banwaking yato, makanyan kalawaking lugod na karetang makitakot kaya. Mapaglunos siya at malam ing ginu. Nung makananuyang marayo ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo kaya ring kaya katang kasalanan. Nung makanano na lang lulunusan ning tata ring anak na, makanyan nala namang lulunusan ning ginu, ring makitakot kaya. Mapaglunos siya at malam ing ginu, para ngalantaya ing maya pabalita. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimorin. pamamasa kimaya pabalita,
agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Likwan na lang Jesus ding dakal at tao at sinalangiya kimbale. Linapit lakeya ring alagad na at ngara. Nano imburi ng sabyan in talimhaga tungkol king dikot busal ning trigo. Nga nang may kibat Jesus, itang sinalbag maya pabini yaing anak ning tao. Ing asikan yaing yato. Ing mayap abining silbag na ilaring taong pagarian na ning Diyos. At ing mga rok abdikot ilaring sasakupan ning Diablo. Ing kasalang as sinalbag king binina ning marok adikot yaing kabud ing Diablo. Ing pamamupol yaing kapupusan ning panahon. Ating talapamalot ila ring angkel. Nung makananong titipunan dala ring dikot at kaybat dudulukan da, makanyan mo naman ing malyari king kapupusan ning panahon. Itubod na lang ing anak ning tao ring kayang angkel at tipunan dalangan at simen king kayang kayarian ding sablang bage pamikasala karing tao at ding sablang darapat marok at iyugselangan king mikakalukong pugon karinla tumangis at mitigis sa ipan. Ding banal naman sumlagla anti ing aldo king kayaryana ning karelang igpa. Itang ating pakiramdam, makiramdam ya. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Impong kakatamong ebanghelyo is an explanation of the last Sunday's gospel. Nung pansinan niyo po na minsan yung gagawa na po ng liturgy tamo is the gospel of the last Sunday. Potang kahit the whole week explain na po kaya katamo itang gospel ito. Nang lalo na po the last Sunday's gospel, reta po nga nung talimhaga, nung natatandaan nyo la, itang akol kula kayamanan, itang perlas pangkaraniwan legwan, nga napin po, ampo pa po itang pamanus ka karetan ninong mahayapang pong marok, kewari. At ini pong portion iti, itang mita ng dikot, busal na ding mayap trigo, nga na po. So inexplain niya po kaya katamo, ninuing dikot, ninuing mayap, nga na po, nino iritang pidugpana. So in-explain na po, pidugpana, ing yato kano, ing mayap din keng Ginoo, marok din keng marok kay speak ken Diablo nga na po. Nadatang yung panahon, pikawani dala, itang marok, ketang mayap. Retang marok, masilabla, retang mayap, miras laking kayarianan ng Diyos. So ini po yung kakatamo nga, balamo an explanation of our gospel na po. Para po ka na ako balamo mo, babala na dapat nating iwasan. Pag meron babala, ang ara pong sasabi kay katamo, at ilang bagay na burita ang panghilagan. Tiwari po, halimbawa, reta pong warnings in life, ng harapin sasabi, that ang very sikat, o kaya, that ang simple, ng harap po, slippery when wet. So, burin na sabihan po, mag-drive ka, minuran, ikit may tang sign, na pigewang-gewang yung sakyan, buri na 7, slippery when wet, ay nakamagmabilis. Pero yung makatula, lahat na mo tampak yalam ka, sige, bala mo, kakagisa ng kang gasolina, but mo na mo, gad kamiras, nga napin po tangkay, madisgrasya ka, kanta kasi sisi, ayan, mumura na kasi, pakabilis-bilis ko pa. At yun na pong warnings, pero sometimes, we neglect the warnings. As kalupa po, hot surface. Banta siguro doon may numapalyan na gamon. Nakatakabolang ang tapikan tayong mga, kapali napin. Nga, makabili na kasi hot surface. Po, kahit tapikan may po, ngarapin po. Tabo mo pala mong babalan na siya, pero hindi natin iniiwasan. Nga na pong sasabi, subukan tayo, patlawin tayo. O, hindi po yung makatula. No texting while driving. O yan. Ikayong salarin, text kayong text. Makagono rin sa akin, kaya ngarap yung text ka po. Punta kaya pas, linakad na pala. Nga mo kaya, tagal ka. Balo mo na kasing bawal. Ngayon kaya kabunda mo, bag. Ay, sus. Bisabal ko. Kasi makalawi ka kayong cellphone. Ngawari po na. Ni po yung paborito daring lalaki. Eyes on the road. Namong katuglong na wo. Not on the legs. Nga po. Eyes on the road, not on the legs. Linipat yung babaeng malago. Tikyan eh.
Misabal yan, harapin po. Warning na lapin eh. Pero what is funny, harapin po, sasabi kay katamo, balo mo ng warning na, pero we intend to do it. Harapin po, gawan tayo. Uling kasi, kubano na sigurista o kamulalan. Harapin po, sasabi kay katamo, warin eh. Opo, tas sabihan tamo, just to know if it is really true, warning. We are being challenged ni pong gospel tamo yan eh. Ini pong gospel tamo is like the warning of the Lord when it comes to the final judgment. Sabi ko po kitang kanakong Sunday homilies, di na nga nakatamo ng ginong mayap. Wari po, ay itang bining amanwa ng mitanam, pinitang kaya pantamo, kimbiya tamo. Binya ko pa pong example is the book of Genesis. Ano sabi ng book of Genesis after the seventh day creation? And God said, everything was good. So, including man is good. Kayap tamo po. Pero what happened? Tiglungan niya po ni kwento, warin eh. Kwento of the falling of man from sin. May ilinin lang nitang kay konsepto tamong ining ubingan, itakanong prutas, mansanas kanu, nga na po sasabi na ikaw pumamangan mansanas, po manakbag kayo kayong kasalanan. Itapin kiniging konsepto tamo. Yan ti sasabihan na ka na, pero it is not true. Wari po. Pero yung totoo ka rin, sabi rapin, ang demonyo linuba na katamo, gilo na itang mayap at yuke katamo. And he offered another way. Eat of this tree of knowledge, and you will have knowledge like God. Nga na pong sasabi, pengan daneman, pengan taneman. Bulok pong sabihan is, papaburen tamo, meling lang, yung kay katamong biye. Ngarapin po, napin din kay yung makatulan na ita na balong i-differentiate what is really true and what is false. Then kaya isipan mo kayong sarili mo, ay, aliyos to ini. Pero mo balo, it is the deception of the evil one. Sabi natin po abasa ko, the reality is atyuyang demonyo. At ika mismo, mo puring mayaos mo anta, kademonyosan mo? We do not want that. Ngarapin po. Kasi that is not how we are created. We are created as good, mahayap ang ginaning ginungarapin po. So, nasabi na ning king Ebanghelyo tamo, po, datang yung panahon, may pakawani tamo, mukha rin kabisang munta. O yan, that is the right choice. Nung kabisang munta, keta king banwa, o king mapaling pane, king may kakalukong api. Nung yakabisa ka rin, nung itimburi mo, kitang kasumangid na, at yun nakeka, you have already the warning. Mabayad sa nakasanang mamili. Muna ka makisoso-soso ng harapin po. Kayang kapampangan. Tambala mo, just want to try. Hot surface, tapikan me po. I just want to try nung tutuyang mapali. Iwari po, pero yung problema, manasakit ka. Ano man itang bagay ito, bakit di ngaliwa gagawan daw? Pwede ko naman sigurong gawan. Pero balo mo kayong sarili mo, manasakit ka. Uling the reality is, ang hanapin po ng gospel tamo, and at the end, only the good, hanapin po will reach heaven. And the bad, hanapin po ng gospel tamo, masilab ka. Hanapin po bala mo, it's a good warning for us. Puta po ka no warning ya, para kay katamo, burita katang miligtas. Wari po, when it is a warning, it is something good. It is not bad. Para po kaya katamo, papaganakarapin bangka nito, alang marok malyari keka, slippery when wet. Paganakana-bante ka ma-aksidente. Wari po, no texting while driving. Bangkante ka manasakit nga rapin po sasabi. And all these simple warnings, i-associate tamo po kembia tamo nga rapin. When you are being warned because somebody loves you, at we know that God loves us. Napin po niyang warning. Nakatapa matakutan. Nasabihan na kaya katamo yung reality of life. Siguro yun na mo kaya katamo. How we will look at it. And nano po yung pilinan tamo. You have the choice. And I hope while choosing, harapin po sasabi kaya katamo, yung pilinan tamo itang peka maingat, peka makabaldugan, peka dakala sakripisyo. Uling balo mo itang sakripisyong ita, maging bunga na nining kaligtasan. Panalangin, di malda.
Kakaluguran, manalangin tamo king Diyos, bang paralana katamong pamikasundo at pauliniti, lugod pila tanding tao, nga tamo pong manalangin. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang kapulungang Kristiyano, itok ng dasaning karelang pamisagsagan, at mikasundulangan king lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Naman mo, ing panalangin mi. Para ka ring pamuntok ning politika, kapilan man sana era umpisa ning gera, paudinamo ning sangkan, a puro politikal, nune bagkus pagsikapan dang pikasunduando ring bansang migigera, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para ka ring daralang kasakitan paulining kasalanan daring aliwa, pakisan metong dasanay karelang kasakitan, king kasakitan ng Kristo, amete para ka ring sablang palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para kay katangan, akilalata sana, king ing kerayaning banwa, iyang peka maulagang kayatinan, amalyari tang abandi, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Tangkapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablang makayentami kaniting kahurasan. Ring kapagnasan na paralada ring kakatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming. Lalong-lalo ning kapasalamatan ng Miss Clarita Arcega at ingaldo ng Kebaitan di Caridad De Castro at Joel Pagio. Karamiyaya limang programa ng kakatamong radyo at rin makapasubali ng kapagnasan ng radyo ni kakatamong Arkidiocese. Iuri no sana, king kaya ng maligaya rin kapatid tamo may ngaong nabye, lalong-lalo na rin kaladuada rin Perpetua Pagkaliwangan, Baby Beatrice Avanugid at Maria Rosario A. Puga. Ipanalangin tala, King Ginoo. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Oy paming atsubanwa, akakit mi sana ing lugod mi keka kapamilatan ning pamaglugod mi karem paraming tao. Kabud mi kamali kami, ipagkalumus sana ing grasyang pamikasundo ke king metong at metong king lugod ng Heso Kristong anak mo at ginumi. Amen. Amen. Dali tamo po parking pamag Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na naanang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin kayo kapatid, baiting ke katamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. tangkapan sana ng ginutin daong karenggamat mo, king kapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo ating mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming migdalang, palablaban mo rening puso, miking espiritu ning kekang lugod, kabang yayampang mila, reting ayin, kaniting kapiesta ng San Alfonso ning Ligori, mitagulaling kimbien na keka, king Eucharistia,
iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo. At keka antimurin, Itasyularem puso yu. makatas na laking ginu. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tuneping karapat dapat at matulid in pasalamatan da kamparati at numan ka rin, o igpa Diyos kingalangang at lubos mayupaya. Pagkalume king Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Alfonso, agyagan mo kami kapamilatan ning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilatan ning kayang pamanaral at babye mo ing kekang pamangalong bilang pakibat ka rin kayang panalangin. Uli na nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, ngamingan pupuri. Ikapining banal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nito, ipaniga puming itugtugme ing espiritu mo, antimon titipang ambun karetingayin mi, bampabanala at para ke kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi kanitang bengi mi panganyayaya, at bayo na ku sa lub dinaon ng biyana, kimpamaylas sa ampong kamataya, kingwaning tinape. Pepasalamata na kaampong pinuri, pirasonating tinape, dinwang ne kareng kayang disipulo nga na. Konanyiti, ikongan at kananye. Uling itiya ing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanya mo naman kay ba't ni nga punan king waning kalis. Pasibayo, pepasalamata na kaampong pinuri. Dinwang na iti kareng kayang disipulo nga na. Kwanan iti, ikongan at minum ko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo at alangang gantipan amibubu para ke kayo at para kareng sablan tao. Ban kanita, mi patawaran lading kasalanan. Daptan yu iti, king pamigagan na kayo, kanako. Ipasyag tayo ping misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan at pangasubling mebye, daraon miya kaya kay tintinape ning biyempo ning kalis, ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampong sumuyo keka.
Ikamingan sana misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal kapulungan mong makalaganap, king metu yatu, bang miganap king lugod kambe ng Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Arsobispo mi, i Pasiano, ing Obispo Merito mi, ding sablang pari, ampong diakono, at ding sablan susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng pepay nawa, kempihong kapanayan, kim pamanyubling mebye. Idala mo lang at ding sablang mayangon na biya kim pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kayang karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ning wana Birhen Maria induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring wana apostol, kambe ng San Alfonso ni Gregory, San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe da ring sablang banal, ang mabibiya kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pokeya, kagum ning banalay Espiritu, sablang parangal, ampong ligaya keka, o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mahusta mo po kaya, kareng amanong mituro kay katamo. Ikabus mo kami kisablang Maroko igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon bi, banking kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ng pompagsadyan bi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabus ming i Hesu Kristo. Uling keka ingkerian ating kayo pa yan ang poing ligaya manggaman king anananga. O Diyos sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko, babye ko ke kayo. E mo sana babalik danding kasalanan mi, nune, pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan ang pompisan metong may agpangking kaburian mo, ikam mabibiye ang pomagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginu, mantabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Pakita mo pong heri, ing mikakametong tamo, king kapayapan, kapayapan po ke kayungan. King
Nyo, ing kordero ning Diyos. Nyo, ing milalako king kasalanan ning yatu. Nuwanla, reng mayawus, king apunan ning kordero. Ginoo, e humatampang tanggap kaya ka, dapot yek kasmeng amano mo, kumayap na ako. Tama na dahil Kristo. Ikaw ang aking tanging yaman na nilubusan masumpungan ang nilikha mo. Kariktan, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina, nitong puso ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman na nilubusan masumpungan ang nilikha mo. Kaligtan, sulyap ng iyong kagandahan. Para ka ring makiramdam ka ring radyo at manalbeking Facebook Live ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan na bahin da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ng espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-balanan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagay at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapot pauliningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, inubog me is San Alfonso at ting metong nga tapat ang ministro at talapanaral ning Eucharistia. Ikesanang maniwala keka, tanggapan miyang maralas at ibiyemi keka, ing kapurian na alang kupas. Iti adwan bi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu mantabe kekayo. At keka antimurin. At bendisyonan ng kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyudig pa, poning anak, poning banalay Espiritu. Amen. Imisami daon ne, umetamo po king kapayapan at lugod ng Ginu. Salamat. Salamat, King Dios. Ingin duming balen kekeng lalawigan.
felicitas aket kang delawan over and kamaslag tingang